السلام بر آن که می‌داند محبت کار ماست. افتخار جاودانی وطن پندار ماست. با تفاخر وطنداری خود بالیده ایم. السلام بر آن که می‌داند سخن سرشار ماست. یک جهان سلام و پیام صبحگاهی برایتان بینندگان عزیز و دوست داشتنی تلویزیون بهارستان. صبح زیبای دیار نازنین برایتان فرخنده و مبارک باشد. سربلندی، موفقیت، کامگاری و سعادتمندی این همه آرزوهایی است که ما اهل ایجاد برنامه در این صبح زیبای وطن برایتان تمنا داریم. با پیشنهاد چند نوار از دنیای هنر زیبای رسامی برنامه امروزه صفای سحر را آغاز میکنیم، یعنی با تماشای یک لوحه زیبا. خوب، مرحمت. زندگی برای هر یک انسان لحظه‌های عوض‌شونده را تقدیم می‌نماید و ما انسان‌ها را می‌باید که به هر یک لحظه‌های خوب و دشوار زندگی تاب آوریم و دلشکسته نگردیم. بله بینندگان گرامی، منظور از گفته‌های سما این پیشنهاد بخش روانی است و حالا ما برای شما یک چند مصلحت‌های روانی را به طریق بخش مخصوصی برای شما پیشنهاد میکنیم و البته شما میتوانید از آن برای خود معلومات‌های مفید گیرید. خوب بینندگان گرامی، این بخش را یک جای تماشا میکنیم و از خصوصیت‌هایی که تا این زمان برخوردار نیستیم آگاه میشویم.
шумо чӣ гуна дар назари атрофиён менамоед? Мо ҳеҷ вақт дар бораи худ ақидаҳои ҳақиқӣ бароварда наметавонем. Агар мехоҳед донед ки дар бораи шумо атрофиён чӣ фикр мекунанд ва барои чӣ ба шумо эҳтиром қоиланд, пас ин тести ҷолибро мегузорем, то шумо дар ин бора маълумот гиред. Расмеро интихоб кунед, ки бештар диққататонро ба худ ҷалб мекунад. агар шумо сагчаи якумро интихоб кардед, пас шумо дар ҳақиқат одами зудранҷ ва таъсирпазир ҳастед. шумо ҳамеша ин хислатҳои худро ба атрофиён нишон додан мехоҳед ва дӯстӣ пайдо кардан бо шумо хеле мушкил ба назар мерасад. агар шумо сагчаи дуюмро интихоб кардед, пас шумо дар ҳақиқат одами боҷуръат ва боқувват ҳастед, вале ин хислатҳоро монанди дигар корҳо бояд инкишоф дод ва бештар онҳоро дар амал татбиқ кард. аз мисли худатон будан натарсед. дар хотир доред, аз ин амалатон атрофиён низ шуморо қадр хоҳанд кард. агар сагчаи сеюм интихоби шумо буд, пас шумо дар ҳақиқат одами ғалатӣ ва хурсанд ҳастед. махсусан бо ҳамин хислатҳоятон атрофиён шуморо дӯст медоранд ва қадр мекунанд. вале дар пушти ин қиёфаи беғаму форихбол ғамгинии амиқи ботинӣ ва шикастагӣ пинҳон шудааст. агар сагчаи чорумро интихоб кардед, шумо набояд ба фикр ва рафтори атрофиён аксу амал нишон диҳед. ҳама чизро ба дил наздик нагиред ва аз чизҳои беарзиш наранҷед. агар сагчаи панҷум интихоби шумо буд, пас шумо хеле одами мушфиқу меҳрубон ҳастед. аз ин хислати шумо атрофиён бераҳмона истифода мебаранд. рад кардан ва ҳимоя кардани нуқтаи назари худро омӯзед ва нагузоред то қурбонии дигарон шавед. агар сагчаи шашумро интихоб кардед, пас шумо қиёфатан одами серташвиш ва саросима ҳастед ва ҳатто баъзан вақт нуқтаи назари дохилии чизҳои муҳимро фаромӯш месозед. танҳо ба қиёфа ва намуди берунӣ аҳамият надиҳед. аз умуқ омӯхтанро ёд гиред. паррандагон сохт ва тарзи зиндагии гуногун доранд. ҷой иваз кунед дар фаслҳои сол, ин яке аз сохти зиндагии онҳо ба шумор меравад. бале бинандагони гиромӣ, аҷоиб аст омӯхтани зиндагии паррандагон барои мо инсонҳо. мо низ кӯшиш мекунем ки барои ҳифз ва нигаҳдории паррандагон албатта ки дар мавридҳои гуногун кӯмак кунем, чун имрӯзҳо муайян мешавад ки теъдоди зиёди анамин олами ҷонварон, махсусан паррандагон низ бо сабабҳои гуногун, махсусан муносибати нодурусти баъзе аз инсонҳо ба ҳолати камшавӣ ва ё нестшавӣ омада расиданд. бинандагони гиромӣ, ба ин хотир мо дар барнома саҳифаеро вобаста ба олами паррандагон ҷой додаем. хуб, биёед бо ҳам бахши мазкурро тамошо мекунем. субҳатон ба хайр бинандагони гиромӣ. дар бахши навбатӣ ба шумо якчанд маълумоти ҷолибе дар бораи паррандаи шоҳин хоҳем дод. шоҳин паррандаи андозааш миёна ва хурдро дар бар мегирад. ба онҳо дар канори тези ҷоғи поён доштани дандонҳо, болҳои дароз ва тез мансуб мебошад. шоҳинҳо тезпарвоз буда хӯроки худро дар вақти парвоз дар фазо истеъмол мекунанд. онҳо асосан паррандаҳои дигарро истеъмол мекунанд. дар болои дарахтон, ҷару кӯҳпораҳо лона мемонанд. шоҳинҳои калонҷусаро дар баъзе маҳалҳо одамон ба худ ром карда бо мақсади шикор истифода мебаранд. ба шоҳинҳои калонҷуса савсан ва шунқор дохил мешаванд. ба намуди хурдҷусаи шоҳинҳо бошад копчик, дребник мансуб аст. онҳо асосан дар мавзеъҳои кушод зиндагӣ мекунанд.
شاهین‌های خردجوسه نیز طعمه خود را در فضا و در روی زمین شکار می‌کنند. حشرات‌ها، موشمانندها و بعضاً پرنده‌ها را می‌خورند. بنابراین برای خواجگی جنگل و کشاورزی فایده زیاد می‌رسانند. در تاجیکستان بوشه مقرری و دشتی زندگی می‌کند. ҳангоми субҳ хӯроки серғизо ва аз витаминҳо бой хӯрдан барои инсонҳо имкон медиҳад ки кору пайкори дар давоми рӯз бударо ба хубӣ анҷом бидиҳанд. бале бинандагони гиромӣ, ғизо дар организми мо инсонҳо нақши хеле муҳимро мебозад ва махсусан барои кӯдакону наврасон истеъмоли ғизои дуруст аҳамияти ҷиддӣ дорад. Аз ин лиҳоз мо бояд бештар ба кӯдакону наврасон он ғизоҳоеро омода ва пешниҳод намоем ки барои рушд ва инкишофи организми онҳо муфид бошад. ва фикр мекунам ҳар як бонуро зарур аст ки дар баробари хӯроки болаззат тайёр намудан инчунин ба намуди зоҳирии онҳо аҳамияти ҷиддӣ бидиҳанд. вақте ки инсонҳо хӯрокҳоеро ки зоҳиран хубанд мебинанд, иштиҳояшон омада майли хӯрдан дар онҳо пайдо мешавад. бо пешниҳоди ин бахш бонувон метавонанд тарзи тайёр намудани боз як хӯриши дигарро низ омӯзанд. марҳамат, тамошо мекунем. инобат мо тасмим гирифтем то бароятон тарзи омодасозии чунин хӯрдани аз желе омода гаштаро нишон диҳем. корро аз рехтани об даруни тоба шурӯъ менамоем. обро то ҳарорати муайян ҷӯшонида ба даруни он каме хокаи желе илова месозем. барои шаклан зебо гардидани хӯрдани мо истаконҳоро бо чунин тарз даруни қолаб мегузорем ва желеро дарунаш рехта онро ба муддати якчанд соат даруни яхдон мегузорем. барои омодасозии қисмати дигари хӯрдани ширро даруни тоба рехта онро меҷӯшонем. барои ба ранги ширчоӣ табдил додан даруни як истакон шир 4 қошуқ шири хушк илова намуда онро даруни маҳлуламон якҷо мекунем. маҳлулро гирифта эҳтиёткорона даруни истаконҳо мерезем. хӯрдани мо ба пуррагӣ омода гашт. бонувони азиз, шумо низ метавонед дар муддати якчанд дақиқа чунин хӯрдани болаззат ва дилкашро барои аҳли оилаатон омода созед. хуб, тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, субҳатон бори дигар ба хайру шодӣ бошад. ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафҳои саҳар аст ва ҳоло барои шумо китоберо муаррифӣ мекунем. китобе ки айни ҳол дар дасти мост махсус барои бачагон навишта шудааст. китоб аз Аниса Абибуллоева бо номи Муҳитро тоза нигаҳ доред. ва бояд бигӯем ки бинандагони гиромӣ, дар ин китоб махсусан дар бораи манбаъҳое ки муҳити зистро ифлос мекунанд оварда шудааст. барои мисол дуд, чанг ва роҳҳои ҳалли он, мавзӯъҳои гуногун оварда шудааст. хуб, Само, каме дигар ту барои бинандагон ин китобро муаррифӣ мекардӣ.
ва бинандагони гиромӣ, яке аз воситаҳое ки имрӯз ҳаворо ифлос мекунад, ин дуди автомобил ва дигар таҷҳизотҳо мебошад. Мошин хуб аст, одамонро ба мактаб, коргоҳ, сайру тамошо, меҳмонӣ ва хонаашон мебарад. аммо бензини он дуд хориҷ мекунад. ин дуд соатҳо дар фазо меистад. газу ангишт ҳам хубанд. онҳоро сӯхта хонамонро гарм мекунем, хӯрок мепазем, об меҷӯшонем. аммо ҳангоми сӯхтани ангишту газ ҳам дуди зиёд хориҷ мешавад. ин дуд ҳам муддати дароз дар фазо меистад. ва бинандагони гиромӣ, шумо метавонед бо мутолиаи ин китоб фаҳмед ки инсонҳоро мебояд ба табиат назари дилсӯзона дошта бошанд. ва бинандагони гиромӣ, боз дар ин ҷо дар баробари ифлоскунандаҳои муҳит махсусан ёдовар шуд само дар бораи нақлиётҳои ҷамъиятӣ ва роҳҳои ҳалли он низ оварда шудааст ки метавонем мо аз воситаҳое ки муҳитро ифлос намекунанд, махсусан дучархаҳо ба таври васеъ истифода барем. оё медонед ҷои дигари китоб оварда шудааст? дар партовгоҳҳои умумӣ ҳазорҳо тонна партов хобидааст ва ин ҷо саволе оварда шудааст. бинандагони гиромӣ, ба ин ҳама саволу посухҳо ва инчунин муаммоҳои гуногуне ки дар ин китоби зебо ки дар бораи муҳитро тоза нигаҳ доред оварда шудааст, шумо метавонед аз дохили ин китоб посухҳои хуб ва маълумотҳои кофӣ бигиред. ҳамчунин дар ин китоб дар бораи олудашавии об низ оварда шудааст. об муҳимтарин нӯшокии инсону ҳайвонот ва паррандагон аст. оби ифлос манбаи бемориҳост. аз ин сабаб обро эҳтиёт кардан ва тоза нигоҳ доштан шарт аст. ин қарзи ҳар як инсон аст. чӣ бояд кард то оби чашмаю ҷӯйборҳо тоза истанд? оби чашмаю ҷӯйборро ифлос накунед. ба об коғаз, халтаи селофанӣ, зарфи пластикӣ, пӯсту пӯчоқ, умуман ягон чиз наафканед. ва бинандагони гиромӣ, зиндагӣ ва об робитаи зич доранд. бидуни об зиндагӣ вуҷуд дошта наметавонад. суханҳое ки дар дохили ин китоб дарҷ гардиданд далели ин гуфтаҳои болост. муҳитро тоза нигоҳ доред буд аз Аниса Абибуллоева ки манзури шумо гардонидем ва тавсия медиҳем ки китобро дастрас намоед ва дар бораи муҳити зист маълумотҳои кофӣ бигиред. бахшҳои дигари барномаи Сафои Саҳар то ҳанӯз идома дорад. моро ҳамроҳ бимонед. агар шумо завқу шавқ нисбат ба парвариши растаниҳо доред, пас бахше ки айни ҳол пешниҳод мешавад барои шумост. дар ин бахш шумо метавонед ки тарзи парвариши боз як намуди растаниро омӯзед. воқеан ҳам растаниҳо дар шароитҳои гуногун месабзанд ва ҳар як инсон қодир нест ки дар шароитҳои гуногун аз уҳдаи парвариши растаниҳо ба хубӣ барояд. хуб, биёед бахши мазкурро тамошо мекунем ва боз ҳам аз тарзи парвариши як растанӣ огаҳ мешавем. бо диққат тамошо кунед.
با اعلان گردیدن 20 ساله آموزش رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی سال‌های 2020-2040 در ساحه علم و معارف، ضرورت از خود کردن علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در جمهوری ما خیلی هم زیاد گردید و در همین زمینه باز هم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت راه اندازی گردید که الکی این آزمون در کشورمان ادامه دارد و نفرانی که محض به علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، کشفیات و اختراع‌کاری ذوق و رغبت دارند در این آزمون اشتراک میکنند. و بینندگان گرامی، ما نیز در برنامه صبحگاهی صفای سر پیوسته کوشش می‌نماییم که وابسته به موضوعهای طبیعت‌شناسی، علم‌های دقیق، کیهانشناسی و عموما تمام محیط زیست بخش‌های جالب و دیدنی را تهیه و پیشنهاد شما نماییم. بینندگان گرامی، اگر دانستن معلومات درباره علم کیهان برایتان پسند است، پس این بخش محض برای شماست. مرحمت با هم تماشا میکنیم و از اسرار نهفته کیهان به‌حدود آگاه میشویم. گرفتن آفتاب و ماه چی معنا دارد؟ سلام بچه ها. امروز هوا روشن و آفتابی است. ولی به آفتاب نگاه کنید. با وی چه واقعه روی میدهد؟ این گرفتن آفتاب است. بختمان خندید که این حادثه عجایب طبیعی را مشاهده میکنیم. بیایید جریان آن را تماشا کنیم. برای این بهترش شیشه یا یگان چیز شفاف سیاه کرده شده را گرفتن لازم تا که نور آفتاب به چشم ضرر نرساند. شما میدانید که گرفتن آفتاب چه معنا دارد؟ آفتاب ما از ماه چندین مراتب کلانتر است. ولی ماه به زمین از آفتاب دیده خیلی نزدیک جایگیر شده است. ما می‌دانیم که جسم چقدر دور باشد همان قدر خرد می‌نماید. با همین اصول چیز کلان را خرد کردن نشان دادن ممکن است. اگر یک چشمتان را پوشیده دستتان را به زیر آدم در دورتر ایستاده گذارید، به نظر چنین می‌نماید که وی در کف دست شما ایستاده است. آفتاب هم از زمین خیلی دور است، برای همین به نظر مثل ماه می‌نماید. بنابراین وقتی که ماه از بین زمین و آفتاب می‌گذرد، روی آفتاب را می‌پوشاند. در این مورد طرف به زمین نگرانیده شده ماه روشن نیست و ما آن را نمی‌بینیم. جریان گرفتن آفتاب به نظر ما چنین می‌نماید. شکل دایره آفتاب تدریجاً تغییر می‌نماید. یعنی در یک طرف آن نیم دایره پیدا شده تا رفت کلانتر می‌شود. بنابراین هوای زمین هم تاریک شدن می‌گیرد. نصف روزی هوا شب بر این تاریک می‌شود. بعضاً ماه روی آفتاب را پوره می‌پوشاند. در این مورد تاج آفتاب را بر علا مشاهده کردن ممکن است. ما بسیار وقت ناپوره گرفتن آفتاب را مشاهده میکنیم. در این مورد تنها یک قسم آفتاب دیده می شود که به ماه ناپوره مانند است. تاریکی هوا دیر دوام نمی کند، برای آنکه ماه حرکتش را دوام داده از آفتاب گذشته می رود. آیا شما گرفتن ماه را دیده اید؟ آن را شبانه مشاهده کردن ممکن است. البته آفتاب روی ماه را پوشانده نمی تواند، برای آنکه در بین آنها زمین جای گرفته است. ولی زمین سایه دارد، برای آنکه آفتاب همیشه تنها یک طرف آن را روشن می سازد. طرف سایه زمین کانوس شکل می باشد، ولی دو کنار آن نسبتاً روشن است. اگر ماه به منطقه سایه زمین داخل شود، گرفتن ماه را مشاهده می کنیم. ولی در این مورد چرا ماه سرخ می شود؟ شعاع آفتاب همه رنگ‌های رنگین کمان را در بر می گیرد که آن را سپکتر می نامند. شعاع آفتاب از قبط هوای زمین گذشته می شکند و با رنگ‌های گوناگون جلوه می کند. برای همین ما آفتاب را ضمن غروب یا با رنگ سرخ یا با رنگ نارنجی می بینیم. در وقت گرفتن ماه ما تنها به آن رنگ‌های آفتاب مراغ ظاهر می کنیم که در قبط هوای زمین پراکنده می شوند. آنها اساساً رنگ‌های سرخ و نارنجی دارند. وقتی که ماه از سایه زمین می براید
وی باز هم روشن و درخشان می شود و ما آن را مثل پیشتر روشن و درخشان تر دیده می توانیم. бинандагони гиромӣ, гузашти сонияву дақиқаҳову соатҳо инҷо моро ба фароҷоми барнома оварда расонид. ва бинандагони гиромӣ, анҷоми ин барномаи субҳгоҳӣ оғози барномаҳои дигари ҷолиби телевизиони Баҳористон аст. фақат умеди хушрӯзӣ ва зиндагии орому осудаи шуморо дорем. бинандагони гиромӣ, бигзор кӯдакон дар фазои ин кишвари зебо ки ном онро Тоҷикистон аст, ҳамеша хурсанду хушҳол ва бо лабханди хеш хушу хушҳолона ба воя бирасанд. ва бинандагони гиромӣ, дар давоми рӯз орзу менамоем ки ханда асири лабҳотону хушбахтӣ асири қалбатон бошад ва як ҷаҳон орзуҳои неки дигар. Бо умеди дидор, хайр.